Da li želite da vidite nešto jezivo? Ako da, onda ste na pravom mjestu i znam koliko ste mi pisali po komentarima da hoćete nešto malo strašnije, tako da sam danas odlučio da vam ispunim tu želju i da vam na Let's Do It kanalu predstavim top 20 jezivih snimaka koji će vas držati budne noću. Tako da udobno se smjestite, obavezno ostavite like i sub kako bih znao da vam se ovakav kontent sviđa, a sada možemo početi. Jedna djevojčica je otišla na spavanje, a onda se desilo ovo. Hey, come here. It's okay, baby. Stolica je počela da se pomjera sama od sebe. Da li je u pitanju nekakav duh ili nešto još gore? Za mačke se kaže kako mogu da vide duhove, a ovaj video to i dokazuje. Uglavnom, čovjek koji živi u stanu je morao da ode da obavi nešto, a njegove mačke su ostale same i počele su da se čudno ponašaju, kao da vide nešto. Zamislite, probudi vas lutka koja se upalila sama od sebe. Kad smo već kod lutki, ova djevojčica je pokazivala svoj novi set posuđa za igranje, a onda je lutka u pozadini počela da pomjera svoju ruku. Como fucsia. Huevo. ¿Sí? Kako biste se osjećali kad bi znali da vas nešto gleda kroz prozor ili da vam stoji ispred vrata i samo čeka da se primaknete, a vi ne znate šta je to? Žena koja je snimala ovaj video kaže kako joj se ova stvar često mota oko kuće i postavlja se pitanje šta je ovo, neka divlja životinja ili ipak ne. Oh my gosh. Oh, my pistol's in the other room. I can't do it. What the hell is that? Oh my gosh. It keeps... Hello? What do you need? I don't even know who you are. This house is haunted. There's something in the other room. Look at that. What is that? Oh, hell no. What the hell is that? Ovaj video je snimljen na groblju i na njemu se vidi kao da neka silueta izlazi iz zemlje. Jedan čovjek je izveo svoje pse u šetnju po šumi, a onda su čuli ovaj zvuk.
kako biste vi odragovali da čujete bebu kako plače dok se vozite kroz neku mračnu šumu? Inače, gotovo sam ubijeđen da ovo nije beba. You're not welcome in our home anymore. Žena koju vidite je osjećala nekakvu negativnu energiju u kući, te je odlučila da odradi seansu i išćera to iz svog doma. Ali tim postupkom kao da je probudila nešto. Oh my god. Leave us alone! Ova djevojčica je bila u kuhinji, a onda je nešto što samo ona vidi pokušalo da joj otme kutiju sa žitaricama. Možda ti imaginarni prijatelji i nisu toliko izmišljeni. Nešto mu je plašilo ovce. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Čovjek koji snima ovaj video je čuo čudno lupanje, a onda je odlučio da istraži kuću i sazna šta se to dešava. I know you're in there, you might as well show yourself. This is getting old. Nadzorna kamera jedne šupe je snimila čudno stvorenje kako se mota u njenoj blizini. Ovaj video je snimljen u Izraelu i na njemu ljudi na aerodromu samo odjednom nestaju. Bukvalno su samo iščezli kao da nikada nisu bili tu. Na ovom snimku vidimo čovjeka na konju. ¿Dónde está? Seguramente está con su sobrina. Cuando estas dos están juntas, se les volvió el mundo. Es la 8C. 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 Ahora mismo. Con vasos, ¿eh? Kao što ste vidjeli, čovjek i konj su samo nestali, kao da su nekakvi duhovi. A ono što čini stvar još jezivijom jeste krava koja ih gleda kako odlaze. U jednom vrtiću djeca su prijavljivala kako ih je stalno plašio neki čovjek. Također se dešavalo da igračke koje stave na neko mjesto više ne budu tu. Zato je vlasnik vrtića uzeo da pogleda snimke nadzornih kamera i imao je šta i da vidi.
napuštene kuće se obično kaže kako su uklete i kako ih nešto opsjeda. Po ovom snimku, kada god bi momci uperili lampu ka prozoru, ne bi se vidjelo ništa, a kad je maknu, kao da se pojavi nekakva crna silueta. Tô filmando. Ah, mas vai ficar. Caralho. Dori, a boneca tá se mexendo. Neki ljudi su istraživali navodno ukleti hotel, a onda su samo odjednom osjetili jezu i oblio ih je hladan znoj. Soba je odjednom postala mnogo hladnija. Inače, ako niste primijetili, u tom momentu se i posteljina na krevetu podigla. Na ovom snimku čovjek je bio na noćnom pecanju, a onda je nešto počelo da ga vuče u vodu. Dok je ovaj mladić bio na kampovanju, nešto je počelo da mu lupa po šatoru. Siapa kamu? Hei. Siapa kamu? Halo. I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Ja se nadam da vam se sviđa, te zato obavezno ostavite like i subite se na kanal. Također napišite u komentarima koji od videa sa današnje liste je vama bio najjeziviji. I to je to što sam imao da kažem. Hvala vam na pažnji i zapamtite ono najvažnije. Najjači ste.